Abathula abantu nasi isinqumo. Uxolo bafu. Ngesikwenze kuwena thina amaphoyisa nathi bezizama ukubulungisa. Kodwa sike sakuthembisa sathina sogcina simtholile umbulali. And futhi nalokuso ngiyazi ukuthi wabona mhla uphaphamisa amehlo endaweni yesigameko. Engakwenza kuwena ngisuke ngikhokhamezwa ilezi izimbathe engizigqokile ngaso sonke isikhathi uboqaba. Umuntu omthetho uma efika esigamekweni ufuna ukubuka ngokungaphezulu kunalabo akade bekwenza. Uxolo, sengikhulumela bonke amaphoyisa. Isenzo sami bafo, ngicela uzungixolele ngaphakathi kwenhliziyo yakho. Ngiyazi ukuthi kubi ukuthi masifika thina amaphoyisa, mase sifika sifuna ukubuka ngokungaphezulu ngathi thina asinacala kanti amacala kuthina asengeza ukuthi nje sisizwe amajazi la siwagqokile. Mbulani, namhlanje la manqamuka. Isijezo salomuntu ebesilosiwela kuyena ngaphakathi namhlanje sizowela kuwena. Msolo, usungakhululeka mfethu. Uxolo, uzundlulise konke. Icala lambulani namhlanje siyalivala.